May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga regular balita ngayon Webis, October 12, 2023. Pamilya na po ning Kapampangan OFW ang mayangubye keng Israel, manalangin amitok nang na ing gyera. Shabu Warehouse king Barangay San Jose Malino, Mexico. Meg-operate ya hanggang alayang business permit agpangpuyan kang Mayor Roding Gonzales. Kabalen, pepalakod na pong BBM ini pong price cap King Abias. Lakwas neng pasik na nga ning Commission on Elections in karelang kampanya kontra bigay. Kaya mo naman po karelang babanten deng private individuals. At miyayaliw ang aktibidad king Sinukwan Festival 2023 panagkat na po ning FLKI. Kabalen, payabot na pong President Ferdinand Marcos Jr. in kaya pong pamakirame kareng pamilya dareng duwang Pilipinong mete king gyera king Israel. Betong po kareni in kaya katamong kabalen ay Paul Vincent Castelvi, 42 anyos po at tao king Juliana, kini po king San Fernando, Pampanga. King Instagram post na pong Presidente Marcos, sinabi ng two of the most difficult phone calls lakano ring gewa ng pamanaos kareng pamilya. At agpangpapuking presidente, mamiya kanong sauping gobyerno karing melakwang kamag-anak daring duwang mayangubye. Si graduana mo naman kanuing kaligtasan daring Pilipino king Israel ating pamamiyang repatriation karepong bisa ng muli keti king Pilipinas. Payabot na naman pong Governor Dennis Pineda in kayang simpatsya karing pamilya ng Castelvi. Malungkot kano, uling maging tatang nesa na yung 42 anyos tamong kabalen, dapat nanepa akiting kayang maging anak. Inawad na naman pong Governor Delta, pangadida rin kaya katabong kabalen para king kaladwa ng Paul Vincent Castelvi. Samantala, inausan naman pong modern day hero ng San Fernando LGU. Ini pong kaya katamong mayangong kabalen. May ragulat menok na nga niya po kayong Barangay Juliana, kini po kayong San Fernando y Castelvi, Bayo Yaminta, kayong Israel, bang magobra anting metong caregiver. Kabalen keng oras pong ini atsuya king baleda ring pengari na pong Paul Castelvi nga mayang ubya tamong kabalen OFW po kay ni Israel inka kaya betamong Paulo G. Santos ne at king oras pong ini kadaratang na pamurin pong Mayora Vilma Kaluwag kay ni pong bale matuwa daring kay katamong kabalen magdalamati o magluksa magmalon pong ining oras IT. Paulo G, kumusta yung sitwasyon ken? Nandin balo ko may kapag-live na ka at dakal panandaman ngayon pero metong kareta talagang pangadida rin kering kapamilyada itang manuandang sana mitok nang na ing gyera ing gulo king Israel. Tunga ka rin po Justin at tutong babayat ining karelang pagdalanan ngayon kaning balema tuwa ngayon kakita mo ngayon ang yayabe-yabe na rin di pa pamilya kaluguran ng Paul Vincent at kasaluksungan po Justin, maulaga mo naman itang suporta na rin local leaders uling ining breadwinner at caregiver king Israel mete, mesipit pinggera po Justin ayam metong pamilya ing sesesena nune ring
alunang kapatid na nganaping Cherrywin Tumang, yung kayang kapatid na babae, kaya lalong rin kayang anak, sesenala at tutong makibaluya, ining miyang ubiya ka rin diya da rin kayang kapatid. Kaya kasalungsungan po ang Justin at yung akin ni kayang kagulutan ko, Mayor Abel Makaluwag at yatang initial talk pakibalwanan itang nung makanano yung karaguling pamilya at retang sisese ng kapatid, anak ining miyang ubiya i-assess de kanini at atin mo namang social welfare manantabe uling kaya panahon na ni Juan Justin itang stress debriefing itang pamangailangan na ning pamilya na iyang burida munang pakitunguhan lalo na Juan Justin totong mga pakirot mo alben mo niya mo keng TV alben mo niya mo keng social media itang mga palyaring gera karahasan kening Israel at makanano pa kaya kay kabin da na ingasahan da itang pamilyara na mapakikwanan dang gabalwan mo makanano yung sitwasyon na o itapin balungkot na balita nga ng Agis Lunis ni o Miyerkules ning Bengi akong pirmada na pin Paul itang metong karening casualty kening malalyaring gera keni Israel. Ing kasalungsungan ko ang Justin nga naping atsing Lilina Castelvi ing imanang Paul metong kanu karening burirang pakibalwan kita sanang makanano yung kabilis muli ing bangke ng Paul Upin ing karelang initial na pami talamita karening official na ning Department of Migrant Workers at inyang pakisabi itang pamilya na mo naman o immediate family na yung misis ng Paul na uling mabuktot siya ni Con Justin kabulana ng ining second week na ning November niya in initial talk initial deal baka posibleng kineng December datang ing bangke ng Paul o Justin at go ahead Con Justin. Paulo G, pota subukan talang pakisabyan dening pengari naning kabalentamong Mayang-Ubi at Imayora Vilma Kaluwag kabang pero kabang misisang Con Justin inig sige nilibre na lang mo naman itong sige ilang tandalan paring dani live na mo kayong TV po social media Mayora at di ba yung dagon hindi po hindi tayo makanano na lang po mamaya pa pakirami at panintindi kaya na pong sitwasyon ngayon nung makanano ya po mamaya pag-alalay nga na kung nga salitang Tagalog paman ng tabi kaya ng pamilya Actually, nandun pa nga ba, pero talantana da po rin CSW kitang kini. Uning mo pinedala po bisan di maangko rin taong yung binakit na lang po kini po para pinsan na pakibaluan kung nanin maging kung nanin silang kingdom. Siyempre, tamo kailangan tayong parangalan dahil yung bayang bayani yan balutan naman rin kapag tamo nga mag-abroad, uling mamagasan na rin pa rin nakalasikutan ng Pilipinas na ninitindim dyan po pa rin kay Nari na talagang breadwinner niya yung nagtarupumot ng iyang sasawag karela at akasasana naman po pagbiyayan. Kanya kita ang kulat, sabi natin tatang, alin niyang adwa nga nakalalang obra, nasusoka na naman yung tuguning pangbib. O sabi ko, pantuntalang. Sana lang kung kahit kawantalang paralan, bakang tarupun, nakasawag tamo. Yung kasi tang ating lang sobrang dadatang ang bakit na marunong maging mayan, bagya ka rin yung panandamandang Siyempre, balang mo, sabi natin lang nila po yung gamat ang pongkitis, yung pangawalan na nila anak ka. Kung siyempre, itang isipan na dati silang maintindarat ang sao kung may anak sa kay Bangini, bigla, alaan So, araramdaman namin panandaman dahil natin sabi tamo, So, pantalon. Siyempre, gobyerno tamo na naman at niya ng mga kaitarela o nilitapin. Siyempre, reta kanyan pamangailangan ng
sabi lang rin anak na len mo talaga rin kayo na rin may tarugong rin anak dahil talagang kapit. At ang Pakikorkulata. makanya siguro yung penari. Kita pa ang breaking news na Pampanga ay kapalan niya yung napabalo por meron kasi kapalan totoo na nakaka-nervyos. Sumuli nga ng kita pa mong pamagkumpirma na ating Pilipino, hindi tabutan nito kung yung buong bansa. At medyo maskit pa gano'n, hanggang ngayon naman po tao Pampanga, hanggang lupa tayo kung lupa tayong tao, pag maskit tamo ang ating nakapalyarian. Kita pa mo nga ba mong karnandin yung kapalyarian? So, siyempre, palakang itamo sa mga kapatid kasi siyempre kapatid pamilya tayo, uling Fernandino. Kaya tayo. Siyempre, makakapanlong mo na karakala, kahit tapos itang kanya, pero hindi niya parang po. So, siyempre, makakapanlong mo, uling panandaman mo talaga yung panandaman na rin. Kaya wala na niya, nanong gawan tamo nung mag-go forward at nang nanong asaw tamo. Kasi alam naman, ama nung kasabi tamo para kumayan lang pakinamang, di ba? Panahon may makapagkaita niyan, so ingasaw tamo ganyan, itang ibiya tamo rugo, itang wisdom naman mabayad. Obra mo naman itang makanta niya. Nay, yan, makahirap yung mayor. Saan itang kaya ba nung nabunan ng talato kita mo yun? Ano yung itang immediate na kailangan kita sa puso? Kasi po daw, dahil nakita at ang itang ugali sa kagabi na anak, bada po makasab na tiyakan. Kasi po, alaki po talagang income, kanyan. Uling, wala po yung mami income tiyakan. Ba't po yan, kulang naman, padulong po, for life. For life, kaya rin po padulak na kanyang panulong. Sa 3,000 niya po yung bulan. Sadya pera pa. Sadya po anak ma. Mo kakalimun din panulong mo yan. Kasi mo man sa dili mo na yung problem sa dili mo ma. Kasi may pega po. Kung tayo po para yung na. Sadya po kami palagi po. Basta kadalayan po pera. Ma, mo kakalimun din panulong mo yan ma. Salubang mo din panulong. Paano po sadya na ka na? Lagi po siya. Kaya ako na pumilaw siya anak. Ma, love ka madami. Love na kami ma. Pagkat po. Sabi ko naman po kayo. Pag-love na haring madami ko, although pamaw siya na ako, although papasabi ko. Kaya, baka magpapita, atis dito. Ang tala ka pala sa 4, hindi pa na ako nila ang gaya po alas 7 na 6. Makakamiss po kayo dyan. Anak, parang naman na, mawala rin na. Wala. Naku, masakit. Ito pong tawagi yung kami sabing Paul, makanano yung po itang sitwasyon. Kasi katapong pormero may interview, sila pong kabangitan, itong tawaging communication, lulubang na nalagay natin. Opo. Ito pong miratang po kaya yung informasyon. Dati sa po kahit yung sitwasyon po. Yung mag-ibig sa tinatawag. Na? Yung tinatawag na yung pagbalit. Opo, yung kasi po kaya sa ulo, 9:30. 9:30 na bang, 9:30 po yung morning. So, sabi alam po, my love, sabi na, mayroon pumapasok sa ano, sabi niya, pumapasok sa po, ipagdugan na shelter namin po ito. Sabi niya, may kumakatok, sabi na, saka mag-alap po kami paglusaw, itang bakal. Siguro po, uling mabuklat niya po siguro na, pwede na po siguro kabus nila. E kung kaya kami, isip niyo po, kung parang dala po dito sa esena, narangan na po nila lang. Narangan na lang, basta po nila makuha dito ang esena. Kaya po yung isip niyo, dahil po kumakayandig, kinuwabi eh. Pakanta po po, ako may silabya po itang alak po, may silabya po dito, silabya po yung banay. Silabya po yung banay na. May silabya po itang alak. May silabya po na. So, kaya po rin po sabihin ni Paul, yung pumbili na rin caregiver yan, yung po kayong healthcare facility, hindi kanya pong balit. Hindi po balik. Lalaki po yung kayang sese, lalaki po. Kaya po kailangan na paano kayong babo. Kunin nyo rin po nga ba, ano na po isang directamente assurance na po ng gobyerno na i-commit na po kayo kay national government. Ay, bira po kami
suporta ngayon. Hindi na ko natanggap commitment na baka namin po itong niya mo, matayos ko. Sinabi na ng ilang barang manumuli kang global, ipagnalang, kateling, papag-aral din kamay. Yeah. Bali, support pa din. Kaya kami naman po, kaya nga po, hindi ko problem, ang kami pa ka na. Yung focus na ngayon tayo, ibigyan pa rin. Bali, ba't muna kung nandiyan nga, babalik kami, o dinyan namin for 3 days, that's kasi pabalo na ano pa na naman yung sinabi ko teka ng mayoral parang employment time para sumawag kayo kami kung sumibig ka ba mission lang okay pa nila sana nila sa pangalawa yun naman yung paano yung gaya yung tao pa yung ano Amo ba niya ba yun? Reta, ayan tawag. Siyempre, alalayan tayo. Alalayan tayo, linya itikalo ng mga tabiyaw. Kung Justin, nakontala pa at tuloy-tuloy pa yung pamisabi dari Mayor Vilma Caluwag ako ang training pamilya na kung Justin. Pero yung malino ay kwata mo pa mong informasyon kay kasalungsungan itang bangke pansamantala kung Justin, ilabas de pa mong makapanganak kay itang asawa ng Paul, At itang date, alapang malino, nung kapilan niya itang eksaktong petsa, umupin in tentative December yan kung Justin. Paulo G, bukod kang Mayora Vilma Caluwag, nino pa, rening mintana, may masyalken at may ngako o mimiyeng saob kareng pamilya. Bang kanita naman, uling dakal, siyempre makanyan magkasakit lang itang magkasakit no emotionally, magkasakit lang naman siyempre financially, kalupa ni sinabi ng imanan din, uling ining kabalenta mong may angubi talagang dakalya sa saop kareng kayang pengari, kareng kayang kapatad, makanyan man itapin pagkalungkutan ding milyari. Justin, nandun mo naman panapon, nakatalabita kay kang telepono ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Mo muna nang sinabi itang iparamdam tamo pa mo itang pamagmalun ilabas tamo at niya terminong ginamit kaya katamo na din itang gustuhan tala pang magbabang luksa at atin labo namang pribadong biyede ng kaanak na at muna na ano talagang pakibalwan ko Justin itang makanano yung karaguling pamilya. Huling keng kapanwala ng Governor Dennis Delta Pineda, keng kultura tamong Pilipino, mo itang immediate family, sisesen mo nang paka-abroad ka. Pakiintindi mo naman din, kaya kang kapatid, kaya nga rin mamasa. Huling itang struggle na ini ko, Justin, na ibon tayo abroad. Tuto, maluot na panahon. May ganyan pa mong driver ini keng Middle East. Ang gagawang mika special training niya, baka kanitang akuan itang pangarap na huling bigit yang mas maragula sweldo rening caregiver o healthcare worker magobra naman kay Israel kung Justin na niya. Hingamano ng Governor Dennis Delta Pineda, dapat mabalo pa nung rening profile na rening kapatid na nung makanano na bibinan mo naman livelihood program ang po pang assistance lalo na atin mo naman magpanulo at ilang maintenance dening matuana Ching Dilina, Castilby, ang po'y ang Nick Castilby, kung Justin. Dakala salamat, Paulo G. Santos. Maninaya kami karing aliwapang update. Mimingat ko, Ken. Kabalen, Ken pong aliwa namang balita, opisyal na lang pong mila ko. Reni pong mandated price cap o price ceiling, King Abias, base po yan King Executive Order number 42. Pepaluwal na po itining Malacanang, anya mo pong Miyerkules, October 11, 2023. Base po kayong may sabing EO, mitas a supply, dareng rice stock at mibaba na kanuing presyo na ning Abias, kaya nirekomendahan na ning Department of Agriculture, ang po pong Department of Trade and Industry ing lifting na ning price cap, kaya ni pong Malacanang. Anya pong 5 na ning Setyembre, nung tatandaan nyo po, may patupal diya, itang 41 to 45
price cap king abias pauli na po nitang EO39 ng President Ferdinand Marcos Jr. Kabalene, ako pumama ko, dakal pabalita king kaya kaming pamagbalik. Magbalik ya po ing balen at balita. Kingaliwa pong balita migluwal ning guidelines ing management na ning Good Shepherd Memorial Park para po kareng manyulu. Kayin pong may sabing sementeryo kayin king syudad ning San Fernando. Bibuklad ya po ing Memorial Park ing October 30 mag-upisang alas 6 ning bakang ganang alas 6 na ning bengi. Ang gana man pong alas 12 ning kapitangang bengi makabuklat. Deni pong gate king Good Shepherd king October 30 hanggang November 1. At 6 a.m. to 6 p.m. naman pasibayo yung schedule na po kay November 2. Pag nakana ning pamuntok na ning Good Shepherd, ela po malyari ring saken ang popuring ayup. Manibat October 30 hanggang November 2. Bawal mo rin po yung pamagdalang mga taramabage, speakers, alak ang po pong gamit pangsugal. Kaya ngalawang balita, lakwas na pong pasik na nga ng Commission on Election ng karelang kampanya kontra bigay. At kaya mo naman po karelang babanten, mureng kandidato. Nunereng private individuals. Ay ni po yung report. Kabang papalapit na yung Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, lakwas neng pasiknangan ng Commission on Elections o COMELEC ing karelang anti-vote buying campaign o kampanya kontra bigay. Katukinan ninimintala ring personnel na ning COMELEC Region 3 king Apalit, Pampanga, bangdinan briefing den miyembro na ning PNP tungkol king vote buying at premature campaigning. Aware naman tayo na on October 19 magsa-start na yung campaign natin. Pero prior to that, naging vigilant na rin naman ang ating mga kapulisan at itong Apalit po
kasama ng COMELEC with regards to the premature campaigning. So, binabantayan po yan. At sa pagpasok pa rin po ng campaign, patuloy po nating babantayan po yung mga illegal and mga prohibited forms of campaigning po natin for the candidates. Agpangking Election Officer 2 naning COMELEC Region 3 ay Maria Lourdes Alfaro, alimu reng kandidato reng karelang babanten. Nune pati na reng private individuals asu suporta karela. May itinatag nga na kontrabigay which is for the presumed vote buying and vote selling acts po ng candidates and other private persons po dito sa Apalit. Dito po magsa-start yung kasama dito natitignan din during COMELEC checkpoints yung mga sasakyan na binabantayan natin sa daan if they are possessing, carrying, or transporting large amount of money na nagkakahalaga ng 500,000 pataas. Yan po ay pinagbabawal po ngayon, which may be presumed as to be used para sa vote buying or vote selling po natin. Pamagmalino ng Alfaro atin naman exemption keng pamagdalang maragula alaga ning pera. Dapat kailangan niya ing dokumento antimong patunay naging business-related transaction niya magamit ing pera. Exempted po dun sa mga prohibitions na sinasabi natin, yung mga cashiers, disbursing officers po, basta lang po na mapatunayan nila or meron silang dalang ID, certificate of employment, authorization, na sila po ay nagdadala ng mga ganun kalaking money in line of their duties and responsibilities sa trabaho. Agpangpakang Alfaro, atin niya nga para na parusa king batas ing ninumang marakap amanyali o mamisaling boto. Pero yung pong magiging sanction kapag ka napatunayan na sila nga po ay nag-commit ng vote buying or vote selling, sa mga candidates, they may face disqualification. Pero sa private individuals na mapapatunayan na nag-commit nga po ng ganong action, maaari po silang makulong from 1 year to 6 years po na imprisonment. Agpangpaking hepe ning Apalit PNP ay Police Lieutenant Colonel Michael John Riego. Payapa naman ng sitwasyon kareng 12 barangay na ning Balen. Makasadya na la rin ganong magbante, masalese, kareng manyali ang pong sasaling boto. Kaya ito rin po ang panawagan ko dun sa mga nagtatangka na magbenta at bumili ng boto. Baka masampulan na po kayo ngayon kasi talagang seryoso po yung ating COMELEC regarding po dito at ito pong committee na ito ay talagang pinapaigting po yung sa amin bilang tasking po namin surveillance in the conduct of operations against vote selling and vote buying po. Basikan datos ning COMELEC Region 3, sunalaki nga lu rembilang dareng vote buying complaints kaya ni Kim Pampanga, kaugnay ning barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Kaya BJM de Jesus, sa aking kakain Talasuyo, Paolo G. Santos sa Timpusong Makabalen. Kaugnay na naman po ning balitang yan, mimiya pong pagganaka ing Commission on Elections kan pong sablang kandidato para king barangay at SK Elections 2023 at taluki po ketang ausandang spending limit. Ay ni po yung report. Magumpisa na king October 19 ang campaign period para king Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ang maglambat naman hanggang October 28. Anya naman pasibayo ng pega na kaning COMELEC kareng kandidato at talo king spending limit pangaras king pamangampanyo. 5 pesos per registered voter yung barangay kung saan sila tumatakbo. Yung mga tarpaulin nila dapat 2x3 feet lamang. Tapos doon lamang sa designated na poster area at pagkatapos, yun ang pangalawa, designated poster areas natin. And if it is a private property, kailangan ng consent of the owner. Kaya be mo naman kanuking computation na ng gastos ding donasyon at atsula dapat ding lagyo at address dareng mag-donate kareng-karelang report. Yung nagbayad, the one who caused the expenditure, kailangan yung kanyang pangalan at yung kanyang address. Be it donated or be it at their own expense, kailangan yung kanyan magtototal doon sa 5 peso per registered voter in the place where they intend to run as candidates
Hindi dapat lalampas doon. Pangares naman ka rin campaign materials. Bawal kanuing mamiyang ballers, t-shirts, nanulaman ding halaga dareti, uling forma la pamurin kano din ining vote buying. Mas masanting mo naman kanu kareng supporters na inalamo manyulod t-shirt, amikilagyo ay tsura ng kandidato. So, pag nagsuot sila ng gano'n, that is illegal. Kasi vote buying yan eh. It is a thing that is given in consideration of the vote of somebody else. Eh, yung mga ganyan, yung mga umbrella, mga sila na pinapamigay. Remember, those are vote buying badges, so hindi po pwede. Eh, siguradong panalo na, may problema pa. Diba? Yan ang mahirap yan. Samantala, miras kanuking may git apat-aralan na kandidato Kenny Centro Luzon ding may daluman show cause order iba't king COMELEC. Pauli na ning premature campaigning. Agpangkangator ni Duque, king karakaldareni alapang kasiguraduan nung aresolba noon ning COMELEC bayingal doon ning eleksyon king October 30. Kung hindi man, makaresolba sa sobrang dami nga, ang possibility niyan is yung commission mismo ang magbibigay notice or suspension of proclamation on the suspension of proclamation ng isang kandidato para hindi siya mai-proclaim. Pega na kana naman ng COMELEC apakabanten daing vote buying king campaign period. Yung vote buying binabantayan natin ngayon kasi yun yung problema natin. Is the massive. Yung mga yun ang binabantayan natin ngayon. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, dakal pabalita king pamagbalik na ning balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, alaya kanong permit ini pong warehouse keng barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Nung nukarinda ato kaling may gita 3.6 billion pesos a shabu. Ini po yung sinabi ng Mayor Rodencio Gonzales, kareng miyembro na ning local media. Kaya rin na po ning mera pata hearing na ning House Committee on Dangerous Drugs tungkol po keng tuki-tuking drug bust, Keti, Pampanga. Ay ini po yung report. Pero pinakita na yung pangalan, di ko alam ang exact name ng pangalan ng nag-list. Ang alam ko lang, nag-start ang kanyang pag-rent doon sa Empire 999 effective September 1st. So hindi na ako ang mayor noon. Kasi hanggang 25 lang ako ng August. Oy ning metong kareng meging amano ng dating Mayor Teddy Tumang ning Mexico, Pampanga tungkol king pangatukal na ning 3.6 billion pesos sa halaga na ning shabu king metong warehouse king barangay San Jose, Malino. Pibanjane kanu ning metong Willie Ong ing may sabing warehouse. Iong ing mikabandi naman king Empire 999 Realty Corporation. Agpangkantumang nanesakop ning kayang command responsibility ing milyaring drug bust. Uling aliwan na ing makaluklok a mayor anyang September 27 nune i Mayor Rodencio Ruding Gonzales na. Keng pamanarap ng Gonzales kareng media Keti, Pampanga sinabi ng bistaman milyarya ing anti-drug operation keng panahuning kayang pamanungkulan maluwat ne kanung mitalakad ing warehouse at meg-operate na ini ang giyang alaya pang business permit ibat king LGU. Lulto mo rin na maluwat neng mitalakad ing istruktura at operational ya ang giyang alayang business permit king Mexico. Aminan ko naman ning panahon na nginiya akong makaluklok ng aquari itang drugs ka rin. Pero yun naman buling sabihan na itafid warehouse ita, kaya panahon na ka rin niya may-ari ita. Kaya mo palagay mo, ba't may kapag-operate ita na alang business permit? Nino kaya ang kasabi na? Nitang migibandi. Agpangpakang Gonzales at ninyang development permit ibat keng barangay ing warehouse ng Willie Ong. May saliya naman kanu ing Gabun, apita lakarana nini keng kapatad ng dating Mayor Tumang. Kitnanday yung barangay katin nung ating niyang development permit. At ini man Inanda nung nining migibandi keng Gabun. Uy, Mayor Tumang, ex-Mayor Tumang, yung mismo sinabi na kitayang kapatid ni Tanggabon. Agpangkang Gonzales, suporta mo ing karelang maging papilking investigasyon na ning Kongreso. Kaya be nakanukeni, impamamye kareng pakidwang dang dokumento. Base keng ka na akong treasurer, anakarakal pang may mayad kareng o kukwang business permit. Lalo na kareng warehouse sa pakatalakad. Actually, adwana lo. Adwana ning committee, retang kabuuan na nung pinanlang warehouse sa kasalukuyan makatalakad king Balen, Mexico. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, usupuing trangkaso ngayon panungitin kaya agpangpukeng DOH makasolve kano bangay iwasan na mikalat in pong influenza virus ita pong pamagpabakuna ang po pong proper cough etiquette ang pong hand hygiene. Ayun po yung report. Metong yamoy influenza karang marakal respiratory virus sa malyari magresulta king trangkaso o common cold. Anya naman mika information drive ya in Department of Health Region 3 nya Miyerkules October 11 bang mamya karagdagang impormasyon dikil kanini. Agpangkang Dr. Joan De Jesus Cornejo, Medical Specialist Training Research Institute for Tropical Medicine, makayaway ang sakit king respiratory system ing influenza akaraniwang makayapekto king arong, akmulan at baga. Ito ay dahil sa isang virus na tinatawag nating influenza virus at ito ay maaring magpresenta ng mild na sakit or malubhang sakit. Manibat 2017 ang gana kang kasulungsungan, miras no ken 290,000 hanggang 650,000 deng mayango biye pauli na ning influenza base ken datos na ning World Health Organization o WHO. Kaya be naman kanu karang sintomas na niniren lagnat, sore throat, runny nose,
pamanguko at aliwa po. So there could be fever, pwedeng merong lagnat, pwedeng wala. Usually there's sore throat o masakit yung lalamunan. Sipon, either runny nose or tumutulo yung sipon, or stuffy, congested, or barado yung ilong. There could be cough, ubo, muscle or body aches or masakit yung katawan, headaches, fatigue, or tiredness or panghihina ng katawan. Malyari kanung akwa yung influenza virus king person-to-person contact o patse atalan ming meto nga gamit ating droplet ning virus. Through droplet transmission, either pag umubo po yung may sakit, nabahingan kayo, or through normal conversation o pakikipag-usap, especially if within 3 feet yung taong may sakit, you are at the risk of being infected with influenza. So, pwede rin kayong mahawa from fomites, or kunyari, yung isang bagay ay merong droplets na merong influenza virus, tapos tinawak nyo po sa face, sa ilong, sa bibig, or sa mata, pwede po kayong magka-contract ng influenza virus infection. Kaya ka makayaway akanoy niking mumunang 3 to 4 days na ning sintomas. Kabang di nga nakaating influenza, malyari lang makayawa maski parumingguna. At risk larin kanuking influenza ring edad 65 patas, mabuktot, dem mga lating anak, ating asma, sakit ken puso, stroke, diabetes at aliwa pang disability uling may nayang karelang immune system. Agpangpakan de Jesus Cornejo, dapat kanong i-exercise ang cough etiquette, hand hygiene, at aliwa pang paralan bang ayawasan niti. Una, uminom ng maraming fluids and then kumain ng masustansyang pagkain. Of course, you limit your communication with other people para hindi po tayo makahawa. Also, observe cough etiquette. Mainly, ang influenza infection is symptomatic treatment and supportive treatment. So, anong ibig sabihin nun? Kung ano yung symptoms nyo, yun yung iinuman nyo ng gamot. Some rest, kailangan magpahinga. And there's an option na mag-take ng antiviral na gamot for those that are clinically or laboratory confirmed influenza virus. So, yung antiviral na gamot na ito should be taken within 48 hours of symptoms. Recommended mo naman kanong annual influenza shot, pamanyulod face mask, observation king physical distancing, at pamaniwas king crowded at not well-ventilated places. And I would like everyone to spread fun and not the flu. Also, even healthy kids at any age can get seriously sick from the flu, and they can spread it to the family, friends, and others. So it is recommended that even children 6 months of age and older should get their flu vaccine every year. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Kaya nga liwa pong balita, may gumpisa na pong mag-issue nga UMID ATM Pay Card ng Philippine Social Security System o SSS. Nasa na po nining isulong yung financial inclusion king bangsa at gawang mayan ing SSS enrollment king disbursement account nung nuka rin daw tatanggap ding miyembro ring karelang loans ang popang benefits. Inya panagkat na po ning ahensya mag-upgrade na king UMID ATM Pay Card pwedeng gamitan king pamanipon at pamamayad kareng in-store ang pong online transactions. Malyari la namang mag-upgrade ding Megaply o malyari la pong mag-upgrade ding Megaply ng regular UMID card king milabas sa pulong Banwa. Kaya be kareni, reng bisang papalit king may wala rang UMID card o mag-update card details. Makanyan mo naman ka ring mag-apply para king regular UMID card o neng edo pa atatanggap. Dapat mo rin alala pang UMID ATM Pay Card account at updated la ring karelang local mailing at home address king SSS database. Kaya pong bisang mag-upgrade, mag-login king kaya kayong my.sss member account o gawang account king member.sss.gov.ph/members siguraduang ustula po. Reni pong impormasyon at updated lang. Kaya ba't na po nita i-access siya kaya kayong my SSS account
ito pong services. I-click po yung upgrade to UMID ATM Pay Card. Bang forward na po ng SSS in kaya kayong UMID application ken pong Union Bank. Kabiyan na po ng kaya kayong consent king my.sss account buklatye in Union Bank online website o i-download at buklatye rin ng Union Bank online app. Kaya rin may kapag-enroll king Union Bank, may padalaya po yung kaya kayong UMID ATM Pay Card, kilub na po kanu ning pabulan. Para po ka rin karagdagang detalye, malyari kong munta. Kini pong usap tayo portal king crms.sss.gov.ph at indicate mo ka rin itang upgrade to UMID ATM Pay Card. Kaya nga luwa pong balita, may natadya pong Sauping Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3. Karen pong pamilyara ring biktima na ning boat collision incident malapit king Baho de Basinloc, king Sambales. Minabot la pong may git 95 pesos ding bibiya kareng pamilya daring atlong banasa na mayango biya at deta pong 11 survivors ne ang makasakay po king Filipino fishing boat derin aabanggana naman ning Pacific Ana makarehistro lalam na po ning Marshall Islands anya pong October 2. Agpangpukang DSWD Regional Director Venus Rebuldela tinanggap lang 10,000 pesos burial assistance ding balang pamilya daring mete kabang 5,000 naman po kano retang ikwa daring pamilya daring survivors. Hindi na lang naman pong family food packs, tipong dilata, kape, po pong 6 kilong abiyas. Bukod po kanini, bida kaya naman kanong financial assistance ing lokal kapanibalanan ning Masinloc. Balaos kanuing commitment na ning DSWD-3 bang mamiyasa o pat mag-monitor kareng fisher folks at kareng karelang pamilya. Kabalen, ako po mama ko. Magbalik ya ing balen at balita. Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, inanunsyo na po ning pag-asa na opisyal ning mayari ning bagat season. Makibalita tamo po kang Sir Manny Esguera, ing Chief Weather Forecaster na ning pag-asa Clark. Magandang gabi, Mang Manny. Yes, magandang gabi rin po sa inyo dyan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Yes, formal na nga po na inanunsyo ng ating ahensya ang pagkatapos ng habagat season. Pero sa ngayon po ay may low pressure area pa po tayong binabagatan dito sa may west ng Puerto Princesa
Pero sa ngayon po ay hindi naman po siya makakahila o hindi naman po niya mahihila itong habagat. Kaya itinterminate na po ng Pag-asa ang habagat at magsisimula na rin po ang ating amihan season. Samantala po, yung pong nasa labas ng PAR na isang super typhoon na si Bulaben ay parang hinigop na rin po niya itong isang low pressure area dito po sa may silangan ng Eastern Visayas. So wala na po yung low pressure diyan. So ito lamang po nasa may western section ng Puerto Princesa, Palawan. So sa ngayon po ay magiging maulap pa rin ang Papawirin at may mga kalat-kalat mga pagulan, pagkulat-pagitlat dito po sa may Calabarzon, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental at ang natitirang ang northern portion ng Palawan. Ang Batanes po, Cagayan at Isabela, Apayao at Abra, naulap din po Papawirin na may mga mahihinang mga pagulan. Ito po ay dulot na ng northeasterly southwest window. Ibig po sabihin, nagsisimula na nga po umihip ang hanging amihan. Pero ang Metro Manila po at nalalalim na hangin ng bansa ay medyo kahaya-haya po ng kaunti ang panahon. Yun nga lamang po sa bandang hapon na gabi ay posible pong makaranas sa mga pulo-pulo, mga pagulan o pagulog-pagilat ang ibang lugar po dito sa may natitirang bahagi pa ng bansa. Yes po. Opo. Mang Manny, ito pong amihan na inyong binabanggit, kailan ho yung opisyal na pagsisimula nito at mararamdaman ba natin yung nakagawian nating ika nga yung malamig ang simoy ng hangin tuwing malapit ho yung Pasko? Well, wala naman po tayong date na dideklara natin na amihan na. Actually po, ito parang isang weather system lamang na halimbawa po parang isang intertropical convergence zone lang na umiiral. Sa ngayon po ay umiiral na at ito po ay nandiyan pa lamang po sa may bandang itaas natin o sa may bandang extreme northern Luzon. Kaya dito po sa Luzon ay bagya-bagya pa lamang po na nararamdaman, lalong-lalo na po sa madaling araw, ang medyo malamig na po simoy ng hangin. So unti-unti po yan ay lalakas na at mararamdaman na rin po sa buong Luzon at baka po umabot pa na hanggang Visayas. Okay, maraming salamat po, Sir Manny Esguera, at mag-ingat po kayo, sir. Salamat po at magandang gabi. Yan po kabalen, dibdam tayo Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster na po ning Pag-asa Clark at tungkol po kaning may pupusne po kaning abagat season. Kingaliwa pong balita, mapilan po ka rin toll plaza, ing makiabe mo naman king 5th batch na ning dry run. Kini pong contactless toll collection, mag-umpisa po kay October 15 at October 16. Kini pong October 15, Deni pong Easy Trip subscribers king North Luzon Expressway at Balintawak Toll Plaza, San Simon southbound exit, Porac Toll Plaza, ang pong Florida Blanca Toll Plaza. At kaya naman pong October 16, dito pong magbanda king Calabarzon area, pag sa Dyaniepo, yung Calax, yung Cavite Laguna Expressway, Mamplasan o itang Greenfield Toll Plaza, pong Santa Rosa Toll Plaza. Dito pong non-participating toll plaza naman, balaos po yung kanilang pamangolektang toll. Kapamilatan na po ng RFID ang po pong cash lane. Pakanyan pa man, agkatanano po ng TRB o Toll Regulatory Board ng sablang motorista pa-install ng RFID bang lakwas bilis kanu at maging mas masalese kaya kayong pamangamit kareng toll plaza. Kaya nga liwa pong balita, makasadya na rin po rin may liwa pang kaganapan para king Sinukwan Festival 2023. Marapat po kayong daratang nga Disyembre para po ka rin bisang makiyaben. Available na po rin application forms king FLKI o Sinukwan Festival Office king 3rd floor na ning JSL Building kon Sunhi Street, Santo Rosario, ken pong syudad na ning San Fernando, Pampanga. Yan po kabalad, pakapaslagla po kayong TV screens ne reni pong may yaliwang aktibidades basan ko pong tunggal-tunggal bayong akit atin pong marapata obra sagrada photo contest siwala ning suli patenakan o itang quiz B food and craft fairs gayak at piblas exhibit prinsesita ning Sinukwan drum and lyre competition original Kapampangan music Kapampangan dance workshop Kapampangan hip hop competition
Lakan at Lakambini ning Sinukuan, kurang-kurangan intertown competition, Lakan at Lakambining Talapagobra ning Sinukuan, street dance and free interpretative dance competition. Karen pong bisang makyabe, malyari kayong mouse o mag-text king 0935-899-6811 o kaya naman mag-email kini flki_spm@yahoo.com para po kareng aliwapang detalye. Pamaglub da po ring provincial franchise na ning Miss Universe ang popuning mutiana ning Pilipinas. Lakwas siya pa kanong sinikad ing estado ning Pampanga karing ligliga na reti. Uling balang maging representante ning lalawigan, dinalan king local competition. Maragul mo naman kanubentay nung balang national competition, metong yamu ing mamitbit king bandera ning Pampanga para king mabilog suporta na po ning Kapampangan. Okay, so ngayon po kasi marakal ng migsulputan na local franchise dareng kang nationals into provincial levels niya. So nano ingasawap dareni. Maragul lang asawap po deni kasi mas mafi-filter la po ring candidates. So from there kanta mas asasalak talang masalese nung nino ba talaga itang peka karapat dapat ang magrepresenta ang magdala keng bandera ng Pampanga karas keng national stage. And from there sabi ko rin na mas makakaila, mas may dinan lang opportunity. And at the same time, impong tourism tamo, mas mabuboost niya. Kasi imagine, kanya-kanya la dening facets, dening mismong platform sa Reni. And magkakalwa lang pageant at Deni. Pero at the end of the day kasi, metong niya mo yung mismong layunin da, and that is to promote Pampanga to the best way possible. Yako po mismo maging saksi kung yan kang mismong development and progress na ng Pampanga, especially in staging productions for pageantry ne. Talagang kaya niya po. I would say Pampanga is becoming a rising powerhouse when it comes to beauty pageant. Kasi lately, migsulputan la. Pero ilam mo, basta kabala mo kabuting na migsulputan. Kaya nga liwa namang balita, metong po kareng pekan tabayan ng aktibidad, ngayon po kaugnayan na ning Lanaval Twin Town Fiesta King Syudad na ning Angeles. Yapin po yung Nepo Music Festival 2023 o ako sa Nepong Party with a Purpose. Yamu kasi kabud Music Festival ini, doon metong yarin pong charity event, apani muna na ning One Day ni Pomoseno o JDN Realty Group. Aparte po kayong masayang aktibidad, layo na mo naman kanu ning Nepo Music Festival, ang makalikom pondo para po kayong restoration o pamagsamas king Holy Rosary Parish Church. Baluta naman ang tibong pisambang maragul king syudad na ning Angeles. Iti kaning mumunang pamikatago ng Nepo Music Festival king syudad. At sula king migitapulong OPM artist ang pong banda ding mag-perform king mesabing festival na marapat po king 10 and 15 king The Park at Nepo Center. Actually, vision niya po ng Presidente May, Sir Rick. Parang it's something na... Rick? Sige, kompleto mo Sir Rick Wilkerson po, yung kayong President niya po. Vision na po is to create new traditions na maging proud niya po yung Angileño. Okay. So, timo po, atin tapo titirakan. For since Fiesta, gagawin niya po yung Fiesta month. So, balang po pag inisip niyo po na, kuwari po, taga-aliwa kayo pong lugar, kuwari, NCR, San Fernando, makanya. Nano kayang gawan? May pabalita naman kabalen, mag-digital na po yung CLTV 36. Mas masalayo na yung ILBN, yung CLTV 36. Mag-upisa pong October 16, madibat alas 7 na ning Bengi hanggang alas 10 ning Bengi, gawan tayo po yung kakatang digital test broadcast. Maliyari yun yung scanning CLTV 36, hindi kayong digital TV box, ang pong digital TV sets. Tokin nyo lang mo po, rening steps nga reni. Step 1, pilinan niya yung menu. Step 2, pilinan niya itang settings.
Step 3, king lalam na po ning installation, pilinan niya itang auto-scan o kaya naman auto-search. Yan, kabalen, malyari yun na kayo pong manalbe, CLTV 36. Nung maka-analog TV na kayo man, malyari ko pong mag-subscribe kay Air Cable Converge at kareng kaya katamong cable partner sa maka-flash kareng kaya kayong TV screen. Malyari mo namang mag-subscribe kay Signal TV at manalbe, CLTV 36. King karelang channel 115. Nung ating ko pong kutang o bisa ko pong payantabe, mouse ko po kareng kaya katamong hotline 045-499-3293, 0998-588 at 991. Pasibaywang kayo muna, 0998-588-9771. Yan. Apin po rin ng mga regular balitang kinalap ng kaya katamong news team. Lagyo na po ng mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kabalen, 65 days na mo po, Giant Lantern Festival na, at 74 days na mo, Pasko na.